O bhfuil Ciarraí cúig chréibh in Peile sa chéile siar a chabhas sa hoilteach níl éanairn tréis dhá cheanna sa chéile bhóchant. Bhí deisig deireadh sin aithriú an líana. An airróchló nó an gurach Ciarraí stoplan a rúthar. Bríon tires is más a flaharta a ha Montráalta an bhát lechanis bhí Peile seo ortha ag Electric Ireland. Is ó Peile fehebh le rúthar agus an countson frabsí dá chrúban son. Agus fachta gé deidir rééis leir bhatún cintan dhéanamh ige Ciarraí a meis a thísis seo hen seans agus tá sé neada ige Dylan Rocks. An tríú cúla geisiút a teachtó bhatún mátá. Bhatún na móthaige an beagla go móthir an daobh líon an nóir sin agus chuna cumín rééis an tasáilúntaach cíimian son cuihín hágan na fáil na caiidan son agus Dylan Rocks a gháilisteach agus chuinean tasan na hógaint anna chríoch nua. Ben Murphy agus tá Bertáil agus annach a déir an talún. Joy McCarthy rinnecha. Deisian ige Seánna Cuoinach a tite Garrett agus Jack Joy an olisteach agus sin cúl cleacht a Ciarraí. Sé tháinig son as feic chunaíon ar Ciarraí pasáil na caiide timppul go breá tríiste agus muidir fuair Seánna Cuoine seo bhí sé túirt fé faointe ach Jack Joy bhí sé san feiste ceart. So dín glíán tá Sergeant ar fuid na háte Tránóna. Nach an countson búisteach an son agus nach álan an peinte é sin. Well, snéici a gúil an chainte fad mar jaar an versa James Sargent thuspáinte sciúntaach fad an son gháilisteach an son haris an beagla agus Lena Yasóg an son sin áirtfuointe fad ó Farlárpáirce. Ige Seánna Cuoine nu a bheith Michael Lynch a bhí an Bótasan. Ben Murphy. Cusíocht an scóiríist go gháil hásta dear fan ar a bhéad a chusan teann tá sé méid slí ar fad tá peinte fachtaige Ben Murphy bhí cúltaintige. Well, ní sé hiige míad can gúil a chaint fad a Ciarraí mar an leit seo sin árdimart ar fad. Tarbháin gafa haris aige bertar túr gafa haris is túr aige bhí seans ar bháid aige thóg sin faointinge. Mar sin luas aige Turlach McClew. Tá cíocht ar glíán agus sé Rocks an teanga bhain sa tusa tá tre scóráil ach tá son cuireann na cheart ige Mionúr. Bhróig a déanamh na Hebron son go raibh fáid inis flehartíoch an cínar sin agus amachchan sugadí Jack Joy be sé dúirig teacht ar i gitóig agus sin peinte agus glúiseacht an scoige Ciarraí. A ríist McBride mar chusantóir le cosintson an dí á chusantige. Le diagrisfish. Geroid White agus Grant an a chórach rééis deachtar a son. Cá sé dhéanamh ina éanaar agus tá son ar Yasóg ag Geroid White an chitóideach an chéimiid an action sin scór an a bhrá. Seachnig muid Ben Murphy déanamh álaigh sa chéad le Geroid White a spáinte chuid scill na súd an son meachtar a clíomháin léana chitóig agus son thug sin chur anna yasan sa agus anna chhlacht for ar fad an son ó Geroid White bhí sí ard ach bhí sí crín. Tá stáil diantan son aige agus caite siarnta cailá míonáin. Steach a láirslí go tá Rocks is stig rééis an tarnapáide beidir Casper Roback baiste tána dintúr á the spáinte nuaige. Nardlí Geroid White ach ní heisiúd an ferasír de mugs an bise tóca ige Luke Grant níos tarachar aráin aige Jardilin an sa. Muíach as sa chumas hénig agus tá peinte an sconsan aige agus tá daine chun tosaigh. Agus teachtó chican amach Ciarraí an son idir fada bailú láragurt. Trí cín fachta aige Ciarraí. Rud a chágan an cuin cín chun tosaigh ige Doire agus iad a curbrúinis ar chúlathe Ciarraí Michael Lynch agus teach le Mionúr. Bútan son aige ar Rowan Donovan agus tá sé stig a míle bháid an curciniúnach beidir peinte fachta aige Mionúr dhá cheann an isisián. Cheann agus dianta go maithan sanna chu anna faointe aige Mionúr áchlatha immert aige dán sa bhí well, bhí Michael Lynch febrún son níor Hispáin Rowan Donovan a róhin dunar bhí sé gháil amach leis an gaiid agus chaidbuid tar naisige. Ciarraí techt Donovan a réist. Siúgadí éana ó Beagla per a roibh dewa dhéanamh. Ó Beagla gafa chun tosaigh agus an fel fachta tar naisige tá sé siúd chun túirt bheith féinte tá peinte fachta chuma ag fearna gailteachta. Nis nómant
Gwylico, chyn twynter oer, chyn dolstach an omdreshe. Chikamachas tacht Inuf. Ciarraí did a Kintu Gracia Fada. Asian Dienta, Berto Gordonson, James Sargent, Peile, MFI Diru, and Oman Hotter, College Giltigaruan, Donovan, Gosha Shoot Carter, as a Machin. Well, in Gosha Carter Dove, Brienne, Hedikshen, and a Contaluna, Nervisha Diana and Moide. Carter Dove. Tashachan and Adog, hey, Agustason, Dienta, Alan Coyne, Agustar Doire, Coyne hit the Canish, Nahaden and Rod the Mionúr, Tashet Foss on the Dirrigan Craobh, a voter and Nedig, a Hossint. Look, we're playing against strong breeze in the first half, and we give up 2 or 3 goal chances that just should have been put away. Thought we were fighting against decisions all day. That's another thing, so I feel a lot was going against us there, but the whole key word at half-time really was composure, you know. Composure in front of goal. Even composure in just that final third. A couple of balls we kicked short, rather than end up in Ciarraí scores. So it was more about just keeping the ball, keeping cool heads. Look, the final is a totally new game. Totally, God knows who'll come through the other side. That'll be a 50-50 game tomorrow in Longford, and you know, we'll just enjoy this tonight and reset, and then once we know who we're playing, we can start to think about it then.